24 10 كلواتن يا أفراد lesson 24 10 كلواتن يا أفراد يلا صعب is your father أباها is your father أباها rich or poor تاجر مياه مس فقير is your father أباها rich or poor rich وتاجر أما غني poor نوا فقير is your father أباها rich تاجر مياه or أما poor فقير my father is rich أبيه وتاجر my father is rich أبيه وتاجر غني وين معناه has your father أباها مليء has your father أباها مليء بصص جوارده بصصك يلا صو عمرك has your father أباها مليء إرجع has لها شو إسكيل عليه has your father أباها مليء بصصك أما جوارده وين hotels albergoing أما hotelالك أنا يوشي بس مراكبته has your father أباها مليء بصصك جوارده وين hotels hoteloyinka aniyo shibis marakibta no maya my father has not malahan no maya my father has not malahan basas gawaaridu waaweyn basaska hotels hoteloyinka aniyo shibis marakibta malahan but laakiin he has wuxuu leeyahay beautiful houses guryo qurux badan beautiful houses guryo qurux badan he has wuxuu leeyahay beautiful houses guryo qurux badan and shops iyo dukaamo qurux badan intuu ku leeyahay in the town magaalada he has beautiful houses and shops in the town wuxuu guryo qurux badan iyo dukaamo qurux badan ku leeyahay magaalada erayga town waa magaalo houses waa guryo beautiful waa qurux badan shopna waa dukaan billahi tawfiiq